لسر یاسای مدیا جهجه صدقی زیلان مافناس د پرسم که اپوزیسیون د بجیتن و بو پاراستن آسایش جواکیه یعنی دستالات د بجیتن بو پاراستن آسایش جواکیه اپوزیسیون جی د بجیتن او سانسور کرنا آزادیه لو ما سری لدادگه هدایه جبو قدغه کرنه یان جبو آوایک جاوایان لدج درکتنه و بطال کرنه جهجه صدقی گلک بخیراتی کردستان 24 هون چاوا دبینن اف ماده یا یاسای هاتیا پسند کرن جبو پاراستنا آسایشا جواکیه یان جی سنوردار کرنا فکر و رامانه بله minaberi sansür mümkün nine ana herkes bu endamı medya ki telefoneki ve hebe, kompütüreki ve hebe veya bir şekilde herkes karın bir gece tişteki karın par bir gecin habereki karı enforme bikin insan edin karı derdi hubbeje binivise veneki par bike tişteki din par bike videoki par bike ve nizarida devlet, hükümet, saraser dünya acizin yani jiboti cevap azat buya acizin nikarın heneki siyaseti kırıj bimeşin evya duhazın cevap bitirsin yani insan bira evbin demoralize bin azad ne fikrin, tiştekti fikrin ne nevisin, parva nekin, ez ne bağırım ki bir gecin armanca o hükümete ana, fakat hineki insan tengasi bibine. Kawata tedbeji jibo sınurdar kirin a fikru ramane ya, af arman jin nikara bigiheje seri. Lê tu dizanî CHP serî li dadgehê daye ji bo bedalkirina vê yasayê dê armancekê bîne dê bikaribe yan na? Yani pirani endamê dadgehê ew ê nîzê AKP MHP difikirin ev ya em zanin ji bo ki ez ê hukuk nasim ez nas dikim hinekî piraniya wan zê fakat dîsa yani belki hinekî karar didin yani belki seraserî Türkiye fikri azad biparêze eger dadgeh fikri azad biparêze ev ji bo Türkiye û ji bo gelê Türkiye ji bo gelê Kurdistanê yani seraserî dünya de ve baş dibe mînakekî yani memleketteki demokrat ve azad ve hukuk nas bike adil ve yasayı wisa hewcelîne mukabin valabûne ki mevzuatı Türkiye'de tünneye zaten her tişt kadaseye yani muadili ve kanuni ve yasa yani yek du na çen hak bariyer hene zaten yani iftira, tişteki manipülatif kadaseye zarar bide halkı nefret, sucu nefret yani falan. Hatta kurması Türkiye azadi ne pariydi? Van tiştan hükümeti, devleti de pariydi. Dadgeha mafin miroviya Avrupa'yı çendin caran, çendin sızayın aburi liser Türkiye sapandına jiber astan kirina azadi demokrasiye. Bi vê yasayê her kesê zanyariyên şaş parve dike yan xofê salekî heta 3 salan tê zîndan kirin kewatiya pêwîstiya Tirkiye bi avakirina zîndanên zêdetir çêdibe. Wê çaxê çi bandûrê yan jî bandûreke çawaya zêdetir dikete ser sum'et navbangê Tirkiye li ser astê derve. Türkiye zaten tengasi de zaten خاص بده اندام یکیتی اروپا او نچوستری او yani یکیتی اروپا غلطی که نکرد غلطی ای ترکیه بو او تشترکو خاص او standart demokrasi standart حقوق نابنتوی demokrasi cina ani yani او standart
benim nedir? Ana berjir diçe em karın bejin em nikarin yani jiyana rojane da tengasıyla çi dedivisi dozger gazi dike polis dişeynin malan yani evya hasasen Kur'an'ı باشه او جای هنا که مخالف حکومت پر تنگاسی مزن دانه بله 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 هجا صدقي زيلان مافناس تهر هبي سباس حرمتك